lena ke i-Marketing Sports, kanti ke ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo wena ke uzoboqala ke ozoyithola. Udaba ke olamba phambili ke namhlanje elokuthi ke lona ke ongumdlali we-Kaizer Chiefs ke sekazimisela ukuthi ke abuyile enkundleni aphinde ke futhi ke adlale. Udaba engizoqala ngalo elokuthi ke lona ke bengunozinti we-Orlando Pirates ke ngaphambilini, waphinda ke futhi waba unozinti walo iqembu le-Chippa United ke uBrighton Mhlongo. uBrighton ke njengamanje laphana ke ku-Bidvest Wits uyi-third choice goalkeeper emva ukuthi ke uGavin Hunt usebenzisa yena ke uBrendan Peterson kanye naye uRicardo Gose. uBrighton uthi ke usesenethemba lokuthi ke one day uzophinda ke futhi adlalele lona ke iqembu le-Bafana. Unomdlalo kodwa nje kuphela ake wodlala kuyona ke iBafana ngo-2016 la ke iNingizimu Afrika bibhekane ke nayo ke iGhana emidlalweni wobungane. Ngizophethe ke ngodaba engingaqala ngalo lokuthi ke uNkosingphile Ngcobo ongumdlali wasesiswini we-Kaizer Chiefs ke uthi ke yena ke sekazimisela ukuthi ke abuyele enkundleni aphinde ke futhi ke adlale. uNkosingphile Ngcobo ke wathola ke ukulimala okuyikomkhipha ke enkundleni isikhathi eside, nalapha angakhonanga ukuthi ke adlale imidlalo yango-2019 Youth World Cup. uNgcobo ke omunye ke wabadlali ke abaye bapromote lona ke iqembu le-Kaizer Chiefs kusuka lapha ke kwi-multi choice disc challenge.